Olotole tutu sawalai onale mawasei lunga. Oai ele poe wanda upo esei natia oe. Mana oia ele loto ai ai mai lolo tinoe. Sau sawi atao tae mai vane o. Beta te no novo ile mali e si a uloto. Awane i eto e ma salo salo puna. Beta tali tono pe ata so solari maruna. Paambe ona nau nau le mutia i le sau. E paambe nau 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 ya o e lo uau. Si au wa mi o e le ama malu ma le tau wanga pau. Tui a lo fatu ma lo pa ma talu le tuina nau. Sau sawi atao tae mai vane o. Beta te no novo ile mali e si a uloto. Awane i eto e ma salo salo puma. Beta tali tonu pe ata so solari mauna. Paambe ona nau nau le mutia i le sau. E paambe nau 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 ya o e lo uau. Si au wa mi o e le ama malu ma le tau wanga pau. Tui a lo fatu ma lo mama talu le tuina nau. Sau sawi atao tae vai vane o. Beta te no novo ile mali e o si a uloto. Awane i eto e ma salo salo fuga. E te tali tonu pe ata so sola i maruna. Wo tanto felo ele manuia mani fia i se fa bobonga le nei o le tanto por klame o lang palo tolu leo e lungo le tautua le nei ale TV tasi o falofa ma fa tano fanto le mai bonga le atunu o le ainga sa le bi tapa au ma ainga o tanto pa anga lo mai mo mai so se tafa i lungo le fe a le YouTube fa be fo ina yo tanto tangata o lo tuli lo ina pea le tanto por klame le nei i lona vai se fulu o le nei por kalame sa tu fa te sia le WT media fai pa anga male official komisio fenga balota official komsino sul fa inga fa te se male lango lango le sampor male TV tasi ai o le tu ina tu tanto por kalame ele faletelo le kalisia e fa kasa le afio anga sa papali le afio anga sa to ai tonu yai e le tala le lei ma we foi le tai ho fai ta winno Sāmoa le mataniu fe ngai le anta ia ese la fo ile e o polu le taulanga ese le mana yo le e le motel nei sala fai e mo le fo ua mama futa tuai ia male wole tanto por kalame le fionga ia se mutafa ia pole tofa ia malolo lima vai pule mai le ofisa o le komisio fainga balota talo fa se mutafa
Ia, whaatalo whātua seunga, i le nei fwoi vaenga o le tātou porokalame. Ia, au le tāu wara fwoi ia o le nei vaenga o tātou mafutai, pe ona e whailo le mai mōra tātou atunu ia o le no whangara nei i nei rafio anga o sapari. Ia, ona o le tau ruei no porokalame whaalualua le Official Commission whainga pālota. Ia, pe fwoi ona iai, ona manatu lea. Ia, o le tūlanga lava, matupele au whaatalo fwoi i paanga uma lava. Ia, mai la tō lo mwhai ona so di mai. Ia, i le Official Commission whainga pālota. Ia, ranga nuenga o pe ona whaanga solo. Ia, ai mai se la ia o le porokalame pe ona o tō wanga i mai mo tātou mafuta i sapari nei. Ia, i wha moe pe ona. Ia, i se teimi fwoi ona watu le au tēlenga, ai pe o le atoanga, ai pe o le au tēlenga lava. Ia, o le tūlanga lava o lo i renga luenga o sitala. Ia, mai se o le whaata waina. Ia, o le tangata pālota. Le iai ia le porokalame o lo whaatino i le whio angare nei. Ia, ona o le whaata waina o le tangata pālota o le tāure nā. Ina ia i loe fwoi e mamalo le tātou watunu leanga o lātou. Ia, po tātou e whaia le pālota. O le iai le whaata waina le Official Commission whainga pālota o tau i lo tau sao. I le nei fwoi ngā luenga, i le ngata lau le sitala. Ai whaapea fwoi ma le pālota o lono minga. E leo se mea a whaifua pe leo se a tā whaonga le tūlanga le iai. Ai o le anganga, ina ia manino lo tātou atunu, manino tangata. E tā ua oi le Official Commission whainga pālota, ia se taimi ia o nā waturo leo leo te tēlenga, pe wā watu ia le e atare nā. Ia mori sira whia le tātou atunu, ua seunga mai vas. Ia, whataia se mutafa, ia mbao le naua, wha tātu, niso porokalame le ofisa, ia Commission whainga pālota, le ave iela o sila, pe amai ale tātou malo longa mua, whapea fwoi ia le mafuanga, o lo tātou malanga mai ai, ele motitele nei salawhai. O le vaenga se fulu le neo le tātou porokalame, o le ato mua te foi, ele ofisa o le komisino sulu whainga. E tā ua lo tātou malama iana o nanga, whapea i mana ananga luenga tau ave. O le asau no i aile te maitae, ia Ellen Lina mo anga tūmua, o le ofisa au tū faufutua, o le vaenga o ai ati tau. Tuina atu le vanoa Ellen Lina. Whatalo whatu Sāmoa i lau whaasau ngai le nei a fiafi. Mālo le whalau manuia. Mālo le ona sai i whiau matiu te sa whianga iai i so o se tafa. Ai ole a whangatonu le malama ma vili tonu le ifia maina i le manu lauti o le nei polo kalame. O le a fiafi nei, o le a whaalau i loa tuwai, se tasi o vaenga tūtoa au nanga le ofisa komisina sulfainga, o lo avea foi ma ofisa tūtotonu o ai ati tau o tangata soifua. O le vaenga o ai ati tau. O ana ngaluenga tau ave nei, mua. Ia una ia le silafia o tangata lautele e winga i ai ati tau o tangata soifua, mani tau mawhainga e fo i ai whainga uma whaailonga tangata, po o whainga tau valea e ala i le tuina ato whaamtalanga maua onga. Lua, ia so e ina ma li poti i lunga o so se tuua inga, o le solia o ai ati tau o tangata soifua. Tolu, ia mata e tuina mauna ia le tausisia o tu la fono e a iat tau a tangata soifua wha avao malo. Wha, pe amana o mia le whaamasinonga. E mawhai o na awai i taua lumanga a se whaamasinonga e a vea o se whauwhautua a le whaamasinonga po o se vaenga awai pe a whai o loo tula e mai iai se mata upu i a iat tau o tangata soifua. 5. O le asia o whalepui ina ia mauti noa o loo amana ia ia tau a e o loo no fosala. Ma le vaenga muli o le li poti atu i le palemene o tūlanga o a ia tau tangata soifua i Sāmoa i tausanga taitasi. Tapisa tangata po le a ea le winga tonu o le nei upu o le a ia tau. O a ia tau o sa o lotonga whaavae ma whaamanuianga e soifua mai ma so se tangata soifua tusa po le ale lanu, le talitonunga, le itu ainga, po le vaenga o le lalolangi e nofuai. O neia ia e whaamanuia ina ai tangata uma, whaataita inga. I totonu o le whaavae o le malo Sāmoa tasi iwa ono lua, o loo whaatulanga mai ai, nisi o nā ia, e au fia ai le ai atatau o le ola. Le ai atatau i le saolotonga tau i le tangata, ma le whaasaolotoina mai whainga e le tusahai ma whainga whaatangata soifua. O Sāmoa, o se atunuu o i lalo malo au whaatasi,
I le avea ai o se atunu i lalo malo o whaatasi, e ono whiangai ngā taua ia te tau whaavao malo ua o sia masainia e le tatou atunuu, ma e iai tatou matafa i oi tuli loa i lalo nei whiangainga. E au fia ai le una ia o awa noa tutusa ma puipuinga mai so sa sauanga mo tina mata mai tai. Puipuinga o whanau ina ia maua le soifuanga lau le leimo o mia, o la o ina, o la puipuia, ma saunga le mu mai sauanga ese. Una ia ia tatau a e iai le a fianga tu maua le soifua, ina ia puipuia ma mautinoa, o lo soifua isa seo manga, e amana ia malua ia vaenga mo o mia, mo lona soifua manuia. Una ia le tete e atu i sauanga ma whainga wha le alofa. Una ia le puipuinga o so se tangata mai le avi ese wha malosia mai so se nofoanga. Ma le una ia o puipuinga o ai atu tau i le saola tonga tau i le tangata ma whainga wha upufai ma wha apolo kiki. Ua atua nei le se fulu vai aso talu o na amataina le nei pola kalame o lau palota o lou leo. O le ai atu tau e palota ai ma filifili ai tai i awala wha temokarasi o se ai atu tau wha avai. Fundamental Human Rights. O lo ai atu tau e te awai ai i le filifilinga o tātou tai e tā watele. O se awala e wha amalusia ai tangata taito atasi. Wha ala putuputonga, e ka le sia, nuu mafioanga. E tafi e sea ai le wha ailonga tangata. Ma amana ia ai o so se tangata. O le amana ia ina o le nofo le lei, tau singa o le file mu, fea lo fani, fea lo ai, alofa, fa alo, o la saunga le mu ma o awina whanau, pui mai sauanga, amana ia mana onga o e ia fianga tu mau al soifua, o le amana ia lava lea o ai tau o tangata taito atasi. E le whiangai vinim tāpana, e lea o ia fo'i e le matapia le manaia. Ai o se tualalo o le nei porkalame, o le amana ia ma le puipuia o ai tau a so se tangata soifua, e amata atu ia oe maau. I tonu a tatou a inga, e ka le sia, ma pūlenga li imwhai pūle e nuu mafioanga. O le tātou matawhai oi, ma le tātou ngaluenga, e tau soa whaatasi mo sa Sāmoa fi le mu, sa au loto, saunga le mu, fia ma le manuia. Whawhetai lava mo le avanoa. Whawhetai Ellen Lina mo le wholasanga mātango fie, ua whalawai te lea ia le sila fia ia, a le tunu i matawhai oi ma o unanga le ofisa o le komisina o sulwhainga, ia mai tau o fo ia lātou wholasanga sa iei titono vaenga ne e se furu. A wale whana wa onga. Ia maole a tātou wanga i se tātou māroronga pupu. A wane e tu ole tātou por kalame. Tele niso vaenga tā ole a ave iailau sila pe a toi tele umai. Whaatalo whātu i le nei fo i vaenga o le tātou porokalame o lo whaawau o lau palota o lo leo. Ia e pei ona e mai mua mai le amatanga o le tātou porokalame. Ina fo i sa tau whaata i a seunga mai basa. Ia vaenga la ave i le sila o le tātou tunuu. Ia i le nei fo i vaenga o le tau mawhai e whailoa atu pea. Ia le whaanga solonga o porokalame a le ofisa o le komisio whainga palota. Ai ole vaenga nei pei ona whailoa atu e seunga mai basa o i nei le hola le e whakasai sa pānei. Le olo o whaatino ai ia le whaamoe le nei. O le tawalunga ina la lea. Ia mawhai ei le sauninga e tāpuni aloa i ai. Le vai aso a toa lawa nei sa whaapeo na whaatino ai. Ia le whaamoe a le official komisio whainga palota. O le aso e whaatau i nai tangata palota lua afe lua lima le National Voters Day e pei o nai ai. Ia, pola sanga mahasani lava ai meisa foi ia o le iai o le te o le sauninga saia o maia le upu whala i au. A wā lava le tāpuni alo i o le nei whaamoe ia pei o nai ai pei o se hao au te lenga lea. Ia ai mai mo i ai le tātou atunu i le atoanga o le whaamoe pei o nao matu i ai whaatasi i sa papali nei.
o le fesili e whaapea. Wa mai lau ta inga i tono ro a inga o lo nu o lo tu ma lo watu nu lau e kalesia. O wha a rasi e ona whai lau ta inga po wha sa tau ro ona whai. O le wheango tātou whai la tātou tiute whai la tātou ngā luenga whata i tai po le a lama le tawhoro o wala uina ma ngalue ai. Whai le loto ma walalo e wha ea ina ai tātou e le atua. O le netai a ma tātou pōkalame whata otu. O se tasi roko whuanga i bainga tau rai. Al komisila ma le fiso whai ngā pārata. E wha mara si ele ngā rue so tau au. Maana paanga tūtino. E una ia ai whai ngā pā le lei wha temukarasi. Ina ia mauti noa e maua tangata uma le awa noa te tusa. Wha leo ai o lātou whina ngalo. Ma wha tino o lātou sao. Mo le whiriwhiria. O taitai o se tātou atunu. O le autu whiriwhiria o taulai iai tātou po kalame le aso. O oe malau parota. E tāua oe. E tāua lo le stala. E tāua lo parota. O lo sao le nā. I le whiriwhiria o tātou taitai. E tai mua i le ati nae o se tātou malo. Ai meise le manuia lau tele. O tangata soifo uma o tangata atunu. O le tātou atunu o Sāmoa. O le tātou ngaluenga whi whaatasi. E le se ngaluenga nā o mātou. Le se ngaluenga ngale whiunga komisina ma le ofisa. E le se ngaluenga whi ngā sui nuu po sui tamaitari nuu. A o ngaluenga whi whaatasi. Me whai le tō pito la au, me whai le mātou pito la au, tari tōru, ia mauti noa e mā. E o atu le lua a whenua olu, wa lava tō sila fia mātou malanga lama, tātou lava tā pena o ma mole whati nonga o whai ngā pālota. O alangi anga ba ai ave ai oia se tangata pālota, o oia se tangata anu Sāmoa, wa lua sfutasi o tau sanga masiri atu. O a pepa e mana o mia e whaamaonia ai o oio se tangata Sāmoa po le 6 cent Sāmoa. O tus folau, e mwhai ona e su atu malau tus folau, ia walava li na e whaamaonia ai. O le pepa whanau, ma le aiti, i tatau lava ona bati lua lwaenga na. Whautua i nai tātou manu nei aso, tā ua lau pārota. O lou leo vole nā i le tau mawhainga, ia o le atina e ina o seo tātou atunu, a wane i pū mō o tātou wa ai whapea, e le tau lia lau pārota. Ia o le ala u me, o le ala mea lau pāroka e whai e mangu ia ai fua isi kangaka. Tatala le tātou wa ai tūnanga e le na o oe, ia ala e manuia ia lau whanau mo lumana. Ia ai o se whautuanga mo le ofisa o le whainga pālota, wha mole mole. A wane e tātou tuu whaapea se ilonga lawa laka i kaimi o le whainga pālota, whatoa o mai e whai, tātou polkalami whaapea. Toa angai o mai e whai polkalami whaapea. A wane e whiunga o whi, a umi fo iona wā, umi fo iona tu. Ie whaapea nā fo iona whaapea pea atua i lava. E le whaapea la na o tupulanga tala vau, o te iloa ina. E iei fo iana isi tangata matatua mana isi whaalauru sina e o mea temine ila e whaawhainga tā lava o na pālota. Ia langona le anga whaafitai, ia il pokalame matangofi, ia wao ngā fui e whaalau tele fo le mala maanga. I vaenga ese i le whaatinoina leo le pālota. Ia o le mea fo le vatua e fo se whautuanga, ma se tua lalo i pa ia malo se tātou atunu. Whaata walau le stala, e meso lau pālota. Lau lava o ea ia te taule nā mo le whaatinoina tātou pālota lua fe lua sfuma le ono. O le nawa e mai mo mai, wa e sila fo i le atoanga le nā. Ia o le whaamoe nei pei ona tau mawhai e whaai loa atu. O le whaatawaina o oe le tangata pālota. O le sanga ia sa whapeo le whaatino mo mai mo iai, ia o le tāua lava. O le mau o le maanga, ma le whaanaunau ta inga o le ofisa, i la tau sa mau le wanoe au wai o mai i le whaamoe nei le ngata i upolu, leo taurunga mai le mautere nei i salawhai. Whai o tau ma awe whiau, o atu ma tau atu, o atu ma wha matala atu, le tāua o oe le tangata pālota.
le ana oe e whaia le whiriwhiringa, oe e te whaia le pālota, oe e te au maia ia i lātou e te ita ia lo tātou atunuu i le isi o 5 tausanga pe o le ala le nae te whaalau tele atuai le vaenga lea ina ia manino le lei i le tāua ia oe le tangata pālota. Au le ala whaia le tātou malolonga awane e tuua le tātou polokalame mai mofo i nisi o vaenga tāua muli mai ia pe a mai a le tātou malolonga. Ile toi tali me ole tanto por kala melo na vanga fai ole nei a fiafi ya ole a toi aveli sila le tunu ile tulanga saya ya race tala sa fa nga solo ya ile tu malo fale atua ile na ba ya se pe ona ya o se tasi le o fa fita o le tele la vai na vai ai ni se o afi anga ole le fa o nga ina o le avanoa e pe ona malanga tu ile ofisa ole to anga ngau le na saya ile fale tele le fa ka sa vai telefou tantou teo o atu o loo no nofo lamvale ofisa e tau tali ni tangata e o fo ile fale tele le e fa kasa avai tele uta e folinga mai le o fa ta waina le avano o fa tau ngo fie le ofisa mo tantou tangata resitang ai e fa pena fo ile fale tele ale e fa kasa nu fo sa fa ye resitala le afio anga vai poto i fale lau niu tau nu atu na ole taitu o tolu taitu lua o lo tau mawhai foi le tātou por kalame ina ia whesilingia le malamalama le atunu o i le tāua o le resitala mo le whainga pānota a wā ao lātou sila whialo na tāua o le a whaapena foi o nau na ia i tātou tangata e whaia tātou resitala. O le whailo atu ai lea oe o le tangata anu o Sāmoa, oe o le sitiseni o Sāmoa e ao lava o na i se u leo i le whainga pānota le tātou atunu. Ia e tau wala tu i tātou sui whai pule i tu malo o manu te tasi. E ina mana tu o lea lava o loo o man malama le tunu. E me se foni nei tu malo o manu nina. E te tau lava na le stala au wā o le iei tua o le whamoemoe nei pe awha pe e te le stala. Whaali foi le whina ngalo le tina ia mai vanga i le tāua o le resitala malona whaasalanga whaale tula whono. Tau ona whaamalusi mai e whairua stala. Wa ni vai tau. Ia o where mea le a maua mai e le lua a whele. Ia a mai ne le lua a whele a vitongi e le sa. Ai wha whina tau si whanau ma whaia o ngā whanau. Ia ai me se fo i mea whai tono a inga male ka le sia. Ia tau lava whaurulunga o a ina i matai o a ina tai tasi. Tau ona whautua ina ia whanau ma. Tangata uma le au ainga e o mai whairo stala. E tau o foile nā wha manatu, mo le tātou ngā ruenga o loo wha ngā solo nei. O se wainga le nā ilea whio ango tali matau, whio lolo i lātou Sāmoa anto le tātou anse singa, o loo wha malolo se atu mo le whaio a lātou resitala, wha solo mai tula ele, e nā o le au whai ngā ruenga marasui o le malo, ma wha ali ele o na wha noa noa, e tu sa i o le lea nga i anto tangata e wha au ngā lea banoa. Ua mai tau fu i na ua saule whaalua le o le listala. Ua pēia ua amata o na pi ua whaatamala ma ua fōringa mai e le o loo whaapalapala tangata le tātou atunu. E mai se lava i le tamu whaile o le anga i mai le ofisa i tamu whaile. Awane i to e vesi se taimi munbuli. I le taimi o le a whaanga solo ai le whainga palota. A o le mai tau atu. E pe le o ano i ai tātou tele lava o tangata o tātou. O le mai tau atu fōi. O le e tusa ma le lua se lau man tupu le lola sai ai. A tula ele aia. Ia, a o le mele o mai tau nei. Ia o le ua au mai le numera le office. Na o le se lau se futas. Ia, ma le to ono le ua wha mau popo le neas. O longo wini. Ia, o se e tu e ma tua whano no ai ma ua langalona i fōle vai vai. Ona, o le tamu whaile ma lo
ina ia o ne to iai se me tupu pe o tu langa sa il palota i le tuanai ni ia le na tātou sila fia uma fo ia o le talo ia talo sia ia maua e manato tangata e whata ua le nei avano a mai. O le si nei mafu anga ua manatu ele sui o le malo ua le anga ia tua i e whaia la tu resi tala o se whainga peisa masani mai ai nawe teimi mai e toi whaamalusi au mai ai ina ia tātou whaata ua le resi tala. O le tūlanga lea ua o lea ua mai tauni e fōlinga mai e pe e avele ia tulou lava o avele mawhawhawhu le mesa a mata mai tātou whainga o leo sui fule a mai a o le tūlanga lea o se ai le whaangayuinga o le ngāluenga o le ngāluenga lea le ia le ua mai le tala le ofisa o oe malau pālota o longu te tauna whataua lau pālota ua a whai o le whainga lea e te sau whai mai nofo e whaatalitali le watu le sui po nisi fo o komiti ia Sāmoa e sau ale lua fe tuli o e pēa o le taimi e te nofo a le o mai e whai lau pālota o le mea le te talo tu ai whaamalosi au su mai o le ua o mai le ofisa o whaafai mo fia me le ua o walesi o TV o internet o tuaina ala ese whaasalau a le o mole tuai le whai longo atu e le ofisa su mai tala mai au ia a whapeo te whatamala ia e le ai a sisi mea o le ua e iai al tūlafon e lua afe ae e pa ui ati o. Le sui o le malo, le sunga i ampo uli, sa la si mele tātou wa se singa le hawhio onga vailoa, whio lolo fo i lātou Sāmoa mai, o loo whaanga solo a lātou reisi tala, na sauno ai le sunga i amoa au le wha mau popoina, ma le longo ino tangata le hawhio anga. Ia o le matau e kalesia, i matau lotu ia sa, o loo whai ai lava le whamanatu, whai au ai me se fo whai lautu se Mato kalesia i tangata e le stala. Ia me se lava la le aso nei to e paune o le aso e le stala ai. Le o mai e tua le stala. Ia o mai whaongale o mai tua le au le stala. Le stala o mai tangata e le stala. Ia o le stu langa i o fono mato nu. Lo whaamalusia i ale o mai e le stala. O le ngaruenga le ofisa e le whaingo fie, ma o lo o talia ma le fia e nuu mafio anga. Ia le mātou whamoimoi na. O le stala lava le whainga pārota ni fui tangata, ni fui nu. Mananga whaaloalo e me tā ua lava whaatai fo le wāwhiane nuu le tō ngaruenga whitaitunga ni aso. Ni fui tū mālo whalatarua. Ia o se whainga le nā tūlanga sa ia ngaruenga re stala le ofisa. Ia e peo no o to ia se singa tātou Port Kalame. Ia i le tū mālo whalatarua e peo na iai. Ia, ese lava ia tātou ngaruenga re stala mare mai taua ia le haturu. Lisio tātou whale fo i sa whai ia tātou ngaruenga re stala so man jaffa ia o le whiololo au luas fulu numero. Ia whaasolo mai lole i lalo e o le taito o lua taito tase peo na ia lisio re stala mai tau ina fo i tātou Port Kalame. Sa o le lei lava, mālo, waftaia, se o mai wasa, pare tātou WT media i le o mai o tonga ia. O le tūlangolo ia whale restala. Ia i tū mālo le lava sa, o tātou tāmiro whaatasi lava i le whaakasolongo le ngaruenga le nei upon. Pena o nei, whale ata lea ngara, i tātou remote na mai nei. Ia, o le tūlanga le nā lea e pia e mai tau atu. A fua foi ia se o mai wasa i tātou tāmiro sanga le na alu itu. Na te lei o le suinga, mai se ala i tū mālo i tū, te lei o le suinga o le latou tali mai. A e fua inu mera na le stala, na au lava le e i tū mālo ma fio anga, le fio anga i tasi. Na au le latou stala le loa se lau mo tupu, e whaasolongo o ngaruenga na, ia saurore te se lau mo tupu, e pe o le tele le nao, e ia le fio anga tasi le fio anga. Ai na au le loa se lau mo tupu le atu le resistala i le aso. Na o to e ngaruenga ale office. Pe tai le wa nga i me ngaruenga o to e sau tonu i tu malo ia tu taulanga ia i fale ata ia tasi bo tonu fa ia le la anga ia fu i vai mai. E pe o i ro to ai le to e tifa i la lo le o le
le numero tangata e stala ia ile se tala vale ai le foi na e mori mau ia ile tulango ia mo fina ngalo fa dia o ila tu ia tu malo ese la ai ta mai tau wa se mai vasa tu malo te tele ani te le numero la to lola a le pe foringa mai le tabu sa garona ru e fa le tali mai ia ele o le yo le tu io mai ora ngalo benga le watu tu ele va pe o fe o fa ile ngalo le watu le ngalo benga tu ia fio am ai peina le wa e bodi mau ina ia falle fo ile le fati le ngalo benga la ile le tali ani ya tangata le fo ise da tu fa le restal ia le o le tali ani a le nganga o le komisina male office le ava no na wa watu ele o fa pe foi o watu o le ala wa tu langa tasi ale nganga ia restal le anga o le fa tai muanga le na o te palota ai a fe te le restal ia o fe ala le me o le ave ia lau palota o le ta o le na le wa mai ia le atoanga o tatou o tonga ia o tilo te fo ia o le talo lava le office o le whaonga o le avano ai mai se o le tūmalo tele lava le o whareata le numero le lola tonu ia fo ia tūlanga e tilo iai o le whiawa i tangata mai tau oi o i tūmalo ia wa iai ia tangata fo ia mai sa vai wa mauala tu whanua fo le whaatau i nā wile le wa whanua umia sa loto o no fo i nā laena o le sitala i nā o nisi fo ia e fo ile le e pele no fo tu mau wai ele no fo mau wai e ala no fo i nā o no ngā ruenga wa onga ma tulanga lava lo ia alai e fai nuu po lai fo ile i sa vai ile nuu sa vai lo winga na tala e ilo a ko pure ngu o ngu sa vai ai le ilo pure ngu o ile ngu le ese le nga ile o fai ngu o le si linga ilo a ku sa vai le ngore ke mi a ko ka nga o sa vai misalong awas o vai so le yo mo nga pe o resi de berna le tilo ya ile ba fu anga re ni to pa u te si la lo ngo inga ka nga le ngo fu alai de sikala yo la ko wai ku ma lo mo fa ngaula tu sua fa batai ia nga ba ana pe ona iai ia e whaafitai ai le balu la tō sa tari ia ile tūlanga rena e pe ona iai le anga e tūlanga runga resita ia e ele tātou whaatala nonga le muli mai ia o le sila fia ia le atunu mamanino i mantala vai ile tūlanga e pe ona iai le sila asanga o le nga ia le tātou official komisio whainga pālota pe a mai ane tātou ngā ruenga le nei e te le resita ia o le ua sauni mai ia le afionga fo i komisina o le ofisa ia o le komisio whainga pālota na afionga tole foa tu ia felolo Alexander Johnstone a wani tātou whaatala wanga Tāua ngole ne whai afiafi o le fofuanga ia matula fono le taimine la stosu fo se tema ta puni le lola to sanga nei e ta puni lo le lola ia o ke topa fatino lola ia ngalwenga la ofisa mai uma le lisi o la to ele le sta ia na solo fa salongo lo ofisa afio mai to lu afi tu sai matula fono o le tula fono a ele le sta o fa salanga o lu afi tala o le afa pela fola fa malo sia le tula fono wai le te fa le tula fono le fa nga malo o ma vai ele o le sala Tāua ai Tāua le fa nga o malo e sa o tonga tangata i fa tem kalasi o sa o tonga i fa tino ai lo wa ya te tau en fo le fili tangata wa fili tangata nga va ia e fa leo o i tonu pare mele tulanga o le nga tonga na a le sala ile tauli a ile se me a o le o a blata na tula fono le ia a ile le sta per tapuni lo lo le le sta ia e lo tongi na luafe a ile tongi na luafe e moria o ufficiale famsino ia na fa tele o mal famsino a e te tali i mafuanga wa lainga e le sta a o tula fono uma o a tatua ia te tau e ia tula fono e pui ai ia tatua ia tau o le tula fono a ia fa malosia compulsory le scala o le sala ta ile le scala e lua fetala e tapuni fono lona ia se tema to sanga nei tu sai mal tula fono le te mile e le ma fa ko le scala salaka se io o ia so fa nga parota pautanga tai ma faina fe su iai, faina le stala pe fe su iai, le me le stala ai.
o ainga o le sui tawa. Ainga le sui tawa le ua le stala. Ia le ua ese le mea le ala aru. Ta mapu tina le pālota. Pau na o sui. E mawhai o na. E le tūla whono le itai. Taimi nei e mawhai na sui o le stala o le tina. Ta whai ta maa lela ta mo i whasi ta inga. A whai lela ta mo i le vai maunga. Mumela kasi. Ia o lengo ngofu i ainga le tai. Ia e mawhai na transfer uma mai le vaenga ngā tina. Ma le whana. E pāloka le mele pāloka ele. Ta maa le langa sofa mata. Pāwana o vaenga mawhai toi whaatino tonu leo no masina. Si fia fwoi ta puni lola se temu. Nomination ya October. Ai whakawhai pāloka le apelida lua olu ono. Mai ala le kaiminga o ke topa kau sanga ngai se kau kanu laka le pāloka. I le mawhai koe le skala sanga. O le taimi atua fwela na. E tūturi le ofisa i la koe le i le skala. E a fio me tongi le rua afe kako ofisa. E tua whamamanga le tūranga lea. Ia mbole atu ia le whaftai. E lau a whionga komisina. Ia o le ofisa komisio whainga palota e tusai foi. Ia o le whaamaramanga manino. Ia ua manino e foi au o whala le maimo mai ala tunu. Ia i tūlanga au la pele a ngai ele tātou ofisa pe a mai ane. Ia tātou ngā ruenga restala le nei. E tele restala mole tātou whainga palota. Ia i tausanga whaulu olu ono vaenga tā ule nai e peo na whaamamafa mai. A wale sila whea la tunu o lono winga. E le iso alo whanga. Ia o lesa o atu i tuale ngā ruenga. Ia o lunga tātou pena te whae langi le mwhea na tuina mai ela restala. Ia o le te tala tātou ofisa mai le valu le tai au i le iwa i aso le vai aso. Ia whapea whai male aso tō. Na i le o te tala i te mun tafa. Sao le lei lava, le tā ua lava rena. Le anga e leo se kala fo ile le se inunga ava i lalo se unu. Kala lea. O le saunoa sao lava i eiri komisina o whainga pālota. Le fo e mai mua mai ni tātou porokalame. Le winga fo i rao lau tala. Po fea ma fea sesi porokalame. Sesi a kala e ke whaalongo i ai. Aua, pero kala kana sao lea. Kana sao lea na kun kako porokalame lea. O ile mai mua mai whaafonga mai alea tunu. La whai atu lau tala lea tauta. La ngole vai aso lea taluai au e pia le porokalame. Fo ile le sa malanga ai ele fio al komisino Filipinas sai ai Filipinas sa mai mua mai tatu porokalame fo ile aso sa lea taluai. Le wo galo te tala. Afa pe le te mai mua mai fea se tafole la lolangi. Ai o porokalame le te mai mua ia. Kala saola va ko ka ua. O le mai mua mai le sauno sa. Ai au ngi e kali kongu ngisi kala pipelo kala fa sa wea solo de finga. Kala sao le me foi na le tama fai no foi le komisina ma le pulenga le tebile le se I tama fai abatu ia le a fa nga kala me nei o walo o I tua tala sao le na ile mai boa ma le fa fonga ia a lo tatou tu le la o sao no sao ia le komisina ia o le tulaga le na pe ona iai ia I le fa mo ia e le o se kanga pa ke foi la ia le kulanga le fai ko le officer sala ia ole winga ole whaamutala. Leo whai meri komisina, e whaamalusia. A whai lava, sa le whaamalusia, ngisi aso, ma ngisi kausanga se kele wakea. Nei nang wa ese fui. Whaamalusia, kei meri kei, leo whai nisau nol komisina. E leo le anganga le nanga le ofisa, ole whaasanga oe, ole anganga. O lo sau e kere skala, sau e pāloka. Ai alar kula fogo, mai lunga ya ke ore sala. O ma wai le usika wai lo foi melhor que me que foi le ngam le usika ia pingi ma ingi le lo mokua e fa pengar fa ku se or kar ba ku se kusa e que le usika I lo wai le foi me ma ingi lo lua fe por ser kala aro fa sai se mun tafa ia au mai ia se talal tamai e o le foi no mera e o tato tumbalo mai on the rest tala ia ngata foi le ia o le whangasolonga tātou ngaruenga me stala mole tumalo vai monga le vai aso fau. Ia, o ngaruenga le vai aso fau. O vai monga le lao o iai whaamai a ia whaleata mua mu. Ma mata tuai tumalo vai monga wha. Vai monga wha, whaasolo tuai vai monga tolu. Ngaruenga na le vai aso fau. Ai mai mua pia lawe tātou kukulame a me se foi o lungo le tātou I tūlau. O le nai e whailoa tuai ia fio angana o iai ia le ngā ruenga. Ai so kango e sa e meli tau. So kango e meli aku ia kengiro ta se au mai se update mo ka ua e. Se o ka ua halu I so ka inga kire wawave.
ke miringe ya waftai lewa sen mai ta se ya le tato fa mo ngala tamai le ya fa mo ngala tamai le ya yo le tato restala ne wa ya o limas fulfa fe valu se lau sfur limas fulfa fe valu se lau sfur la tuna le o mai au nurse ki ka ba ki paket fa dai ta se dai de ba veo o tu na ba yo fa mo ngole tono le numero le ba ko ngole ole le an ka karangonge numero le ila ko la de fa ka u le ba ngo ka wa ko ko do office ba ngo ngolua aba ngo do office aba ngo do office sa long e pe yo tu la na le o lo yai ia ai fa fitai ai mo ila to la le wo ka ko ngu bela le ai ke le o yai kom si ko fa mo le ko office fa mo le to office ia se ia mai fa ti mo ngalo be to lo va ya so uma ia ngalo ngai pot ia fa mai ai ia vai monga sa tu e malo lo le e break fo ile ngalo nga si tau malo lo fo office ia le ma wa tu la ngalo ia ile se malo lo ngale umba o apia ia vai monga sauro ni sala fai le sira lo va ya so to lo va ya so mana awor po le tato nei sala fai leo de afa peo na afa tino ir fa moi i pe ya fo ona ia sila ba fa fonga ia alu tato wa tunu i de nei fo va ngo le tulango le tato por kolan ia ole atonga le na ole tanto vainga se fulu e pe ona mai mo mai ile tunu ai mo moli le nga fa aftai le ofisa o le komisio fa inga balota ofisa o le komisino sul fa inga o le lango le sempor male TV tasi fa aftai fa bitoantu le afionga ia le malu rei aliki male Sāmoa Commercial Bank mo le feso swani ile fa tupe no le Nepal kalame ole la foi ba wala vanoa mo seisi business ma company e fia sponsor por kalame mai se lava ole afa nga solo ai ile mo tele sala 55 so tai mai tato numero le fitu limbono lima fitu ono o mo nisi fa mtalanga tuli lolo na vanga faiu o lau paloto lo leo le vai so fou mo le tato motu upolu e manu tele fa so so ngala tunu le nei afiafi nga luenga ma o ngale fa na le na vai so to fa so fua Tautua
papea malelu pesina o aba o ipu e ipu ipu ia o fetalainga Sāmoa e la ualanga upu e mama e le taba e ona fulu e avantua e se pautuanga tau fi maulau anga nuu a tau nuu ni malo le au manga wa tau faimio ali itai au ole nuu e topu le matai ma le aba e For Wallowa Sister, Madam Chair and the Board of Directors, warm greetings, good morning, welcome and talofa lava. As is our culture and tradition, we seek God's blessing and guidance first. Therefore, and without further ado, I call upon Reverend Elder Moli to lead this ceremony with thanksgiving and devotion. Lau sunga I le toina, Moli. Pa ia al pulenga
e mai se le awhia, tau le swafa o le li. E tau le loto whātua tua, e tau le loto talitonu i le tua, nā o le tua e manu malo ai. E leo le ila o tau, e leo le malo losi o ufatfata. O le loto, ma le anganga, ia tai au le tua i mea uma. Ai e la alona, o tele fai tionga talo fai, o tele le fai tio ina o lautou ngā luenga. Tele tangata fia popoto, fia fai manatu e fitango i sa veu solo winga o tau fiau. Fasea, fai mai wa tuloa, wa umaana muu le fale e rei pea, nisi ola wa mau. Upuna tangata i lautou ngā luenga. Sa pena o te launga ile, le sifarisai New Zealand. A o mate te o te savale atu la mate loto. Ai fei uma mo meo alarms i tono le maota ma le hola le uloto. Mo meo smoke alarms wa fei so. A o mate te i le watu ta wale fui mu. Fei wa i solo tangata fui mu i tono le fale. Ai su etu o le o ngā umu. Wa poloka atoa ia le ia meo le ea o ngā umu. Wa asu atoa i tono le fale. Ia. On toi fo i mele na i tangata fui mu. O le winga o le mele tau wha matala atu. E le o le titina ina o le mulu mafuanga. But the cause of fire. E le o le tau mawhai e tape le afi. A le mafuanga le afi. A wa le fisiri. Auto watu ne tau whai tape le afi. A iei au tau tūlafono. A wai e whai tūlafono. So se ngā ruenga, follow the rules. Ai ona follow the rules, ai mane ai afa ina i mal soifua. Ia mena ta ole tangata fa valvalea. Il tau sisili. Wa tingana i do le lope ale ni wa pe a pa ura ila. Ele ole pa ura lo metawa al mafa fa wa tamai. That's resilience. Ole mafa fa wa tamai if tu na. A wa le se winga al pole le afi. Ai pole o ya o mo lo wala. A wato tele i whātupu ina se afi. E le whāpela tu loa e afi e tupu ono al whāwaliwaleo tangata. A le la awha ina i fua ma leola leo fui mu. Ma whaiti o ina i fua ma tangata. O le wingal na al tau wha moe moe. United in resilience. Nau saune ta vale u whalongolongo le news. La ele news lai mi intia. O le mu tele an tupu intia, te tele so i fuo mau. Ai umane, ono le aso le dei, o le anganga la wa iai, ina ia tu whātasia matanga ruenga ese uma. Ina ia o whātasi a lato coals, mo lato wha moe moenga. A wawa umane, o le tele o whale intia, e pepelo o le whawinga. Whaingo fia na a fia i mu. Ia o le winga na o wha moe moe o le neitai ao. Ina ia sila fia fo ia isi sectors, ma isi mtanga ruenga, e fo no lato sao. Because working together, o mea tāua na, ia whau whatasi si o tātou malo, ia o whatasi a nganga o tangata uma, a e tasi le mea tau e tau mai tātou, o le whatua tua i le tua, o le taimua o le li i mea uma. Ia, a tono isi taimi te ua, nana e mai ana longo male mu te a woso ele se talo fai alu malfa mo wala ta pena ona lava ai la ele tai afa lava da a le tua na te mai la tamai le tua na te mai al si la fia ya te to e sang le muai la to nga wenga. Goliath is a symbol of fire. He was a giant. He was a problem to be faced on his terms, but not with his weapons. His strength was so obvious, his size, his armor, and his arrogance, that others missed his vulnerability. He made Israel forget they had an absolute champion in the Lord their God.
It took a bold shepherd boy named David to remind them that they were in the army of the living Lord. When others looked at Goliath, they saw an opponent too powerful to defeat. And when David looked at Goliath, he saw a target too big to miss. David had armor to match Goliath's, but it was invincible. He was equipped with spiritual armor. How unfortunate that we face our world each day in its terms and too often try to wield its weapons. God's weapons are not as obvious, but never failed us. Iau tau ofu of tau on tangata ke siano whatuatua. If so sani lau tau ngā luenga. Today work of firefighters may never made it to primetime news or the front page, or earn a medal, or even a thank you. But these dedicated people will be back tomorrow, ready to break through the wall of flames. If need be, simply because they are, and you are, and it is what you should do to save others. Have faith in God. Call upon the Honourable Prime Minister, Honourable Fiamem Naomi Mtaava, for your keynote address. Lau whiunga i te maitai Palmia, o lau saunoa ngautu. O le a ta otu pe ia le whanga mo na lapa, o wā pa ia whaalanunga tā o le nei aso. A wā o lea ua mai au na mena i te fua e pei o le ane nea al tu i atua. Ua te afo i liu le atumua le tautai, e pei ona whai ai le sunga i le tamato i ina ia mōli. E momori lapalapa malo masula le anga le leo le atua, ua tau i manu le aso sa tau po ina. O le tere launga le nei olo i le ngana whaapilitania, ai ona olo o whirungia le tātou whaamoimoe. Au te manatu e au peo na whaamauina i le tātou ngana. E whaamauina aloa ia le anganga whaafitai ana malo. I le au nanga, le vasenga o fuimu, ma le au nanga o le lavea i soifua o le atunu. Ia atonu ua momoli mai fo i le tātou sauninga a mata i le nei aso, le sunga i le toi ina. Ia le whiau ma le au tū o le whailunga ina o le nei aso mo le lalonangi mo le au fuimu. A le nganga lea lau whionga le taitaifono ma le komiti whatonu, lau sunga le komisina ma le pūlenga ia ai maise. Ia le au nanga o le au fuimu i te tono le tātou atunu. Whamalo whaafitai le tautua atunu. E le ngata le whaatino o tau tiu te. A o whapena fo i ona tuina atu lo tau soifua ngā rulue. E o lava i le tūlanga o le aafia o lo tau soifua whaafitai. Good morning and tāro whalava, Reverend Elder Moli, Honourable Ministers of Cabinet, members of the Diplomatic Corps. Madam Chair, Lawafionga Aiono, members of the FESA Board of Directors, Chief Executive Officers, Development Partners, distinguished guests, Suiunu Mafio Anga Yari Matamaitai, ladies and gentlemen. On behalf of the Government of Sāmoa, it is my pleasure to join you today to provide the keynote address to mark this International Firefighters Day. Today we gather not only as leaders, partners, and professionals, but as a grateful nation to mark International Firefighters Day, a global tribute to the brave men and women who dedicate their lives
to protecting others. This day carries deep significance. It is a solemn reminder of the risks our firefighters and emergency responders face every time they are called to duty, whether it is in a raging fire, a storm, earthquake, a road accident, or a maritime incident, and every type of emergency. It is a day to honor those who have fallen in the line of duty and to recognize those who continue to serve with unwavering courage, professionalism, and compassion. But more than commemoration, Firefighters Day is a call to action to ensure that our responders are equipped and supported and respected. It is a call for stronger policies, better training, and deeper collaboration across all government sectors to build safer communities and a more resilient Samoa. The Samoa Fire and Emergency Services Authority stands at the core of Samoa's national preparedness efforts. The launch of its critical operational manuals signals a major strategic shift, one that expands the authority's vision and reinforces its role as a leader in emergency response. This initiative marks a transition towards a more unified, coordinated, and future-ready approach to emergency preparedness across the country. Our resilience as a nation is not determined only by how we respond in a crisis, but by how well we prepare in advance. That preparation includes robust planning, sector-wide approach, and coordination, including clear communication, to all of which are fostered by forums like today's celebration, marked by this sectoral conference. I commend the Board of Directors, the Commissioner, the Executive Team and Management, and all your staff for your steadfast leadership and commitment to service. Your efforts were proven during the recent Chogam operation, where FESA exceeded expectations in delivering security, safety, and swift emergency response in collaboration with other key agencies. You showed the region and the world that Samoa is capable and always ready. That readiness was again tested during the HMNZS Manawanui incident, where 75 lives were saved because of timely and expert action by firefighters and police officers. That moment stands as a living example of the spirit of Firefighters Day: courage in crisis, teamwork under pressure, and service to humanity. We are proud that the New Zealand Navy acknowledged these brave efforts through a recognition certificate presentation held in Apia on March the 3rd. Challenge coins and certificates were awarded to individuals who demonstrated exceptional bravery during the incident, and we join in celebrating them today as heroes in our midst. I also take this opportunity to sincerely acknowledge the ongoing support of the government and donor aid provided to FESA over the years. FESA is deeply grateful for the continued support from our development partners, past, present, and ongoing. Your contributions have been vital to FESA's ability to operate, respond, and recover. One of the key aims of this conference is to strengthen those partnerships and to inspire new ones, with the hope of securing further donor support towards FESA's future projects. In particular,
the establishment of new fire stations and emergency response across the country remains a top priority. Expanding our national coverage will ensure that we can respond to emergencies in a timely manner with well-trained personnel, modern equipment, and a consistent standard of excellence across all districts. We look forward to working closely with local and international partners who share this vision of building a safer Samoa for all. So let us use this day and this conference to renew our commitment to supporting our firefighters through emergency services. Let us continue building strong partnerships, strengthening policies, and investing in the men and women who protect our people. May International Firefighters Day remind us not only of sacrifice, but of solidarity, service, and shared responsibility. So together let us build a safer, stronger, and climate-resilient Samoa. Happy Firefighters Day. Soifua mai manuia. No whiunga le teitei whono, ai ono Merisaini si osi laulua, mo lo taunanga ai lei tala loina o te ina le ripine o nei tusitaua. Whaftai maloa wanoa, lau whiunga komsina. A whio sungal whawhiangainga, tai tai o sauninga, pia matu saunanga tonai. Papean whaftaia mo le upufolfola, tarsanga mo lia. A whio loa whiunga al palmia, sa whapito whia me nao min taafa, Minister Kabineta, lawa whiunga whawalo le whau Harry Schuster, lawa whiunga olo fiti wa ai, whawai lolo le malu, tawe e tupu, tamali i o tātou atunuu, loa whiun mo tanei. Tu maulevi ingal tapa au sili, ma loro soifua manuia. Distinguished guests, ladies and gentlemen, it is an honor to stand before you today as we officially launch a set of vital resources for the Samoa Fire Emergency Services Authority. The clinical practice guideline manuals, the fire warden training manual, the hazardous chemicals manual, the advanced first aid manual. These manuals symbolize the continued growth of the Southwest's capabilities in serving our nation. They represent a culmination of extensive work, collaboration, and a deep commitment to excellence in emergency management, community safety, and the readiness of our emergency responders. As chairperson of the board, I take great pride in endorsing these resources, which will guide not only our dedicated firefighters and emergency responders, but also our valued partners. Together, they will strengthen the coordinated response that Samoa needs and deserves. Let this manual stand as a symbol of our shared responsibility to protect, to prepare, to protect, and to empower. With that, I hereby officially launch the Southwest manuals before you. Whapea o na wholesi atu luma nei, ia wale alu luma le asina e sa fesa, a wale tautua ina malu le atunu. Whaftai.
Los fumaleono minute ua te elitu lai tonu te mi Sāmoa sa e mai mom whaafonga fo inisio Porkalame ia ma fōwhanga wha ngā soro nei fo i vai aso mal vai aso tōnai e inisio mtanga luenga e mai se lava le ofisio whainga pālota komisio whainga pālota tātou tunu ono o lea tātou te anga atu i le whaai unga o le tausanga le nei e leo toe i lela awha tausanga e vāwe lava fo i le wha ngā solonga e mai se o le leina tua oile o tosi mai le tātou ofisio o le komisino whainga pālota e wha ngata i loa ia le toi mawhai ona toi resitalo se tasi o lo tātou tunu Sāmoa poto ia tunu i whafo mwha pēnā fo i Sāmoa nei a o lumana i ere whainga pālota tele o le toi whiri ai ia o isi taita i o lo tātou tunu ia tūlai mai tau aveina le isi lima tausanga i le lumanai le tausanga lua wheru se fulmane ono. O te manatu o manino le tō te leo tātou tunu uai me se whenau whaafonga le nei aso i le Porkalame sa fōra sia ma wha malama foi i le motu tele i sa la whai a o le o wha ngā solo nei i eri tu mālone nei o vai maunga wha le i le tātou ofisa i Sāmoa nei i a pia e mai aloa i a vai maunga atoa toi te liu loa a ngā e le motu tele i sa la whai a mata sa la whai ia le pe ona mai tau watu i iata ma numero whata te tia ia na mai tau watu i wha maumunga i le teimile nei o le mai tau ai ia ele i afa ia le mamalo tātua tunu le whai numero le te tau ona mo o mia e pālo ta uma o le awha ia ia le au le whata tia mai wha maumunga lea na o mai lea sofa reili ia, o wha maumonga la ia i la tō umana restala, o tangata la wha asio tātou taro i tauna restala. Mai le lola le sa iai, e se lau se furu fitu wafe, lua se lau lua se furu male lima. Se lau se furu fitu wafe, lua se lau lua se furu male lima. Ai, o i la tō ia wa mai e nen pālo te o mai le se wharerin te nei. Ia, e na o le lima se furu male wha, hafe, waru se lau se furu. E le i awhala, tu sala fatu a fast food wono te simal 50% o le faita wa fa o le lola pa lota le la tu wa uman pa lota mai te fa pe foi le so fa mai foi faita wa fa yo sa mo ma ta tu te mantua ia la tu wa atolus food man tasi tau sanga o le soi fu le wanga va e pa lota anga i lunga o la tu ia le restala tu sa fa pa senena e lima se fu mal tolu te simal tolu pasene leli o mai e whele restal ia langa la leli to e fo i le vaenga whaasolongono na luanga i sa la whai ia i te tau e o nanga i mai ia nisi o lo tātou o tanu mana o tātou a inga i sa la whai e pāloto e mauti noi me i lunga le numero talo sia ia mawhai o na au sia le whai numero ma atoa uma i lo tātou o tanu e te tau o nanga wa wananga wa e pālota e restala lo i le tebile nei i le tau mo whainga si o tātou le au whainga ruenga lau whaanga solo atu. O i la tau la i o whaanu mera mai e le ia ngai mai e whai ale restana. E ono se furu male lua afe, whase lau se furu lima. Ono se furu lua afe, whase lau se furu lima. Ia, o i la tau na lele i a ngai mai whaatino restana mai o le te talo te tau wana tu e foi ia ele Tautua le se fonga lau mo mai Sāmoa nei aso le tātou a inga atoa uma whea lava se me e wala au mai nei o tātou a inga e me se fwoi o tātou a inga lo mai mom whaafonga mai isi o tātou tanu i Sāmoa nei e tāua tere le whaatinonga o lo tātou a ia te tau e ala le pālota ia e a ngai ane e whaatino le pālota le resta le lunga ina ianga waa e pālota ia na alo fie fwoi le tūlanga fwoi le lua hawheta la o tulanga o au lape foi le pe a fa pe ia mole palota kolosi lo le laina ia ona saulo le lisi al office of nga palota e a wa ia to tongil ta wa feta la ia ta su atu de me fai foi fa la ve atu sauvo male lua fe le pe a fa pe sala il fa ai un te usanga ma al pa nga pa wa mo nga palota a matalona sauta male a fa tar fa tia Chris Chris o mafta mai se forma via me se foi nei pa anga masani ya fa no ya fa pena foi
Whatara whatea papali sina leo maltina pele ia le mafuta mai Daniel Pepper ia whatara whatu fo i ele tu fine puao leota ia Amelia ia mai lato uma iu mafuta mai wha amalo whaftai tere atu ia o se tala mai tātou tu nuu le nei aso mai tala whatai e pia nei ala uli pe pesi al wha mai tu loa tau mawhai a voi le tala noa voi le o lea e tau le a tō whare mālosi tu loa si tātou haingan whaafunga mai ai pesi al wha mai a tātou ele ngata o le dengue fever ia lai e alu atu whaatasi a male flu lātou ia o lea e ta milo pe lava o aso lapi e tātou te sirfi a o ni sau wha mai o whafonga pe wha mai mata tu lo ia ta sial sa uma ia sau wha ia ta mol tani susu ia wha penana sau ia ta mol fulu wha penana watu e lava mau wha mai e se se fole pi sau wha vai temi a mawai au uma tu fo al mele ua i ele fulu le temi lena ia waalua wha solo atoa e wha awa alu to e tariu mai to e la vea alu to e fo i mai i temi uma lava te suisa te lo le suisa ingo le tau ia ma le pesia i o siapa o le wha mai mo sui wa ese fo i vai tau ne utato iai ia awa amata fo ina sui atu e mawhala au ma vaila au e wha ngain ia ma te le fo i male a fiango le tato so i fua malolo ina ia mai whala au i tato te le wha ngain e tau mafa ma tato winuina ia ai o le lava le malolonga ia tau mafa pahaleni fa i titia le suka ma le masima i tau mafa ma mea lolo me tau mafa lolo foi lea ia e whai ai tātou le awala e tu i titia ai le senga se wa afi ai tātou a wa fua nei o le wha mai lea ua matu wa pe pesi ma malosi ma walunga o tātou tangata wa afi ai ma ua me stasio fo ma e tātou tanganwela o le whaatulo wa lea te whewhete. Mo oai i tupulanga la ai ti utana vau, wa fi ai. Ia o le whaamama tautou la tautulo. Lai e se fulman tautou sanga. Le tene tite se ful tautou sanga le soifua. Le la ai tina. O tau mafa la ai o le tau mafa lava. Ma tautala noa la ma fo mai ia. O le tamalu wa afia tere ai alo o to tele la to mo le te fete tu lo o fa nau a onga ma fa nau la ai ti pa tupulanga ai fai e yesu enga ma fa mo monga ia ne me ma fu mai ai to te si le fia foi te lo bo to si le fia malanga me ni sa mo na yo tatu ai me se foi ia pa fa pele te mai mo mai ne tatu tunu te lo mo fo mata mai pe pa fai vai foi le pop up le sau nei o le tang e si me le sau tau fui te se fulu ia pepa le wala o mai nei e whale o loia tangata Asia po saina o le pepa le na pepa fai o le matu wasu o malasi o le sua mariena e ia ai tango nei o le whaamani ai tango nei e whaasuka ia le vaiti se vaiti polo ia e tele ia se ipu vai fole e tele ia se puni suka vai whatu a sua maria se vaiti polo a o le tamala lea ai sa angal tama i pepa la i titi lea i tu tonu o le 1 liter o le vai fang vai foi e matua e tau ni mawhaina e tau mawhaina foi le pe tofo le malasi o le sua maria matua i malosi o le whatara whatea tau whauru mafta mai o le matua i malasi o le sua maria ai se i tu ulana vai le i tu tonu o se kula le e whai ele le vai inu e matua pipi uma le lanu le mele mai to ofele i le tino le kula na malosi la na le mena le matua afia i la vata to fa na ya te tawana fai se le fofanga vai vatu le e se o fo mai ne vai tawana na fai se fofanga men po kala meta to so fo maloloina ta afia e tu ainga o loi o me a wa le fa nga hina ne tu te do o fai mo me o si moi vi o fa nga ai pop up e fa isi moi vi on o le sua mari to te va aina e le fa to si la to le fa tau ta maiti matua i la o ta maiti o me ia o matua ona le fia i le sua mari le malasi o le sua mari e ai o matua malosia
so atu le male tama le wa emel temine matua mafia tatou whanau a misa whanau e te vai atua tui me se sai mingi foi le misa la le sai mingi le o le talofa oi Auntie Vaughan ai Auntie Vaughan e mafta mai ana fai ia e uma mala watu ai ole sai mingi le wa u whaatau mini e tatou I whale o loa Asia ia po tangata saina ia tama le o le sai mini le ta u o le awhinei o le maki o le maki le ia ma le maki nuro ai la lisi to inga sai mini na le au mai nei o le matua mirikeki le mirikeki le ta u tatou e matou ni Sāmoa o le tamala na o lon fameta na fo mai o le pepa le flavor la le o le matua le anga o le lave la o tatou whanau mata maiti tu e fia tele tau mawhamata sai mini e rei whawela. E fia te tata me te tau mawhamata. E te waai atu te whalau. Ia wana an whaatau wale pepa sai mingi ne. Ia te tau wini sila ia. O nei te whiololo anai vaenga e tun sila ile. Vaenga soi fua maloloina. Ia mana vaenga o a onga I canteen. Ia whaasa ona whaatau wina I tamaiti voile. Ia le to inga sai mingi le. O nei watua te tonu. O canteen ala a onga. Ia ua foi le whaasa ona whaatau foi le whaatau ave foi le tau mawhamata. Ia matua whaasa ona loa maua o sai minia e te leo I o lana afianga. I soi fua malolo ino ta. O mātou foi lai fia te le sa fia le mele whai whalai e lengi tulo. O nol sai mingi le ele palango fie. Vai ane le whaafunga mai su tātua hainga. Ele peila o le maki ma le ia tamana e o lea la wata lua nei, e te lea le se senga o le sai minina e tau tāla I titi. Ia mana wai tāla lima, o te lopo o si I tau pe tāla fitu I le maki tasi a. Au tamala aiti la ia whaatau me tai lima ia sai mini foi le e fusi whaatasi, e tape whaatau me lea ia le ato toa pena. Ia po le lima tāla ma sene, e le tau o le sai mini, ia tamana e lima. E lau la tātou tangata foi ma tātou manatum ia te lo tem. O ia, tau mo fia sai mini le. A le la ua maa ua mai nel soi fua malo le. A e sau le leanga. E le, nei tu ai ngā sai mini le wa mai. A mai se lau le tau mawhamata e whānaua. Le la ua la ua tu te leo tātou tamaiti nei ma tupulanga tala mau. Mau tātou tangata. Ma ua toa tele le whai numero I lātou. Mai le wha mai le ngasi lo le a te fete se tu lau. O whapelo o lo manatu. Ai sale. O le tau mawha la wala. Lea e a fiai. Whatalo whati wha le loa lau mawhata mai. Nea. Le mawhata mai e New Zealand. O whape. O lo na winga. O lo soi fumalo lo ina. O lo tātou lava fuafuaina o la tātou lava tau mawha. Ia e whaafualoa le soi fumalo lo ina o tātou. Ia e me se foi. O le tūlanga foi o le o ina atu o le tūlanga soi fua malolo ina isi. Shea atu o le tarara. E misi ana I tātou whānawa o ina I mei e fie te le tau mawha. O se tasi o tau mawha lena wha loa mai e se fō mai whapito lena sa I poka la mea soi fua malolo ina. Lea te le la ngase ia tātou ma te le na awhie le whatu. O tūlanga ia o ai le whamamatoto. Whalenga ina whatunga o. O mo tau mawha fu I sunu le afi. Ia lau tato siri, o lau tau siri whiam tato lo le papakiu. Ia le tasi nā mausa tato le I Sāmoa. O le tamo le papakiu. Whai sunu, whai papakiu. A o mea ai ena whai mere fō mai le lena na malanga mai nei. Le asu ngia, le whaavele le asu. E le lei. E le mo tau mawha le tasi nā ia tatou wawai nei. Ia tu lou lava nei o tatou ainga whaia tatou. O nei mea sa ilise e leni. Ia ai maa nei a mo le tau mawha whaavele. Ale fō mahu atu. E iei fō ia le afianga. E mai tau mawha I sunu pe o papakiu. I lunga u a mea no mea o tūlanga o. I lunga u, ai misa mea o lunga u a mea ia sunu ia. Ia tau mawha nei. O lea la, e iai la wha ama ia. Le o tā tele nei o tātou tunu.
ia ma o toi lava tātou I wha mai le pipisi e wa ta tele ua wa whatutupula ia pēr o le toto maualunga ma le suka ia ma o nisi ia wa tele lava le wha mai le atu lou o le ngungu I le tuainga ese tuainga ia pēr tuainga tā tele le wa awhine tātou le couch le a awhi tātou a o tau mafa o lono winga e le te tau wala I neu tātou ainga o na toi whaatauina le tu ainga sai mini le ma mea whai vai tau ngō fia la ia o lea la e matua te leo le awhianga ma ua ati maari e te pei ale mea whoilo le se ua mea vai ane la wale whafunga mai o tātou ainga e ati maari e la wale e le asset whoile le ma o la vai ina te le I o lona awhianga I o tātou soifua ma le mawhai e ona ma o mai vāweana o mai e le ia wha ma ia tātou ia ona ole whata mala ia tātou tau mafa o isi fo I whale ainga o ka se mā losi o le o ona o tau mafa e tate te sa o le lei lava Chris ma nei al fautuanga Chris tātou nao la uma mai tua whane ma le sami ne ni tangata mai atu no I whafo po nei tangata saina I sao mai sao le Chris tau mafa whaapea tātou I la aso ia e se hasa o le mea e mo pe tele al whaarifu po le whaarifu a fo I lava o le lau mori o lau pele o mau keni mea fo isa toto ai o tau mafa le manioka ia o mea ai ma le sami mea whaapea nai whaango ngoto tātou tangata sa le tele a se ma wha mai whaapea ui nana sau o le mau o loa e se a mese le tau ngofia foi lea whai ngofia na whaatau ina tātou foi lea ono o pau foi o le se leni ua maua o le isi nā mea ia o pau o le se leni ua maua whaatau lole mea ngā whatia le se leni ia o tamala ia e ngase I tātou ala vai foi sina musika whaaftail whaasosi o tātou ainga ia ele nea whiawhino se mai tātou temi lea ua toi se fulma 5 minuto na tala leitu live file. Tui langi matau
valley, ile ala, mata tua lentine tau salaloi mata e balingi, iava aia oile suiti. Sa osa valley, ile ala, mata tua lentine tau salaloi mata e balingi, iava aia oile suiti. I'm only maupetu o le langi, ia e si o tape wai, inei mau tala o pisa, a o ai nana ua talima, o ai ea ua mama, ile lalolagi o anga sala pilo ai, masatani le faaselenga. Come back to me. I want to hear se upu e fau mai ilo fofonga. Fatala fatu ia whaamanua mosa le mafta mai, ia me se fo i le sunga whailau tusi silipa, ia malo whaafitai, ia le whaasoa foi, ia le tātou por kalame le ne foi a uli. Mai ilo fofonga, ne inga loyo mawhauwhaunga. I'm only maupetu o le langi, ia e si o tape wai, inei mau tala o pisa, a o ai nana ua tarima, o ai ea ua mama. Ile lalagi o anga sala pilo ai, masata ni le faaselenga. I'm only maupetu o le langi, ia e si o tape wai, inei mau tala ua pisa, a o ai nana ua talima, o ai ea ua mama. Ile lalolagi o anga sama pilo ai, masata ni le faaselenga. Nei musika lea uli na ua toe iwa minute le te tole tātou por kalame e wha maloa tia hana motusia leo wha to a mafta mai. O le e manei le fautuanga le mai e wha manu. Se wha manu a mosa a mese fo ila i a whaileu tusi. Whaileu tusi le a mai e le o i motusia, sorry, ma whaileu tusi foi. O le fsiri mai pe fa pe fea la le papakiu le e saka fa avela mo motu lo i ona langi ro le a o le tala le fo mai le na malanga mai au se talia sa fia semina i le ofisa o le soi fo mano loina e so ose mea so se tau mafa la vai e langi pe sunu fo le mele lunga lo mea le sunu lunga o mea fo le o le papa ki o lona winga pe fa avela la a le oto e ave e sunu tu lo lo valenga ngana foi le lunga le o le asu la le e maua le asu le wa e maua maule e le tino le tau mafa po le miti le a e le leile i le soifua malo loina le mena u pipi i le miti le tau mafa e tatou fa mai o lisi ona afianga le cancer e iona so tanga nga i le
kanesa i o tātou tino. Ia me se lava lale whala ngai no whatunga. Ia, ma le vaenga la lea e sa o le lei lava le saunanga a le tamai a whamanu. O tātou o loa, ia e toi eri na lava pole o lisi fo i tala, le whamene tala le poto Solomon, o le si puni aia, toi eri ino lo tātou tunga ma winti se tamai si puni a, ia po o tātou o loa fo. Ia o tātou awa, o le whiwhinga tate nofa maho vau e sa o le leia, e lea ia whape e sa wale si puni ma hasu me si tau mafa wale le lo ma mai vema me wha peo mea tamai ve ia wha ia tu mai o ta ita o si ata tangana o ta ita o si o ta di manea e le tu o mai ale le tau mafa wale le tate mai e lota ngutu wale tu lo ia ale utanto loa afianga o le soifua malolo ina le temine nei ia ole tau mawhale tātou te tau mawhaina, lona winga. E o atu no tātou te lele whai te tenga, pēa o atu, o aso la, sa te lele whai te tenga o le soifua, fwere tātou peni mana tā no whalava, soifua manuia. Sa te lele a fianga, o e wawa ai tātou le soifua, fwere la toi lunga tō le fitu se fulu, onu se fulu, mātutua, i whaamai nei. Wa ta tangata mātutu e aso la, oka, e matua ngā rului o tangata, e o ailisi fitu se fultau sanga, lale e amo popo mai a iute le whanua masa vari mai tai, ia pēa ngā e fo i se solo whanua tulou, ia e whai, ai harua le maumanga, e le fitu se fulu, le ona se fulu anga e lunga, lata le fitu se fulu pēsiri atu, ngā rului a mātua te latu vole si tina matua wa fitu se fultau sanga mai aso lo tala ititi, e sao fai me ta whaala fo ilele malana nga e sua vau e le ai se vau fo ilele e vai se tumu po se la e vele mama wha mama e mo le altel au tina mātutua whai atutu to ngā la au ia se e solo le umukuka e wha apau le koko le mātutua na te minei ia ua mama e atua i lalo se furu lim te mana tua le ili si o le si lai ti fato a valuna tau sanga o lesi o sorry to a se fulu lua tau sanga o lesi o teila i titi le teini a o te le vatu le fane mai e fu atu le suka so lua mau lunga le suka vole te i fo mai fo le na o mai le result i fa fo a wa ona mar e ai me sua malie me a matang e tu mo ai mi se me wa e ne ata to le ice cake ia fai atu masi moi vi ia o nei mea te vai atu, e na ana pipi e lo, e na ana tau mawhai ta miti o mai, o wa pei whai lipistik, wai wa mumu le maa losi o mea ia, e le whai e nei mea o si moi vi, wa whai le apu. Ia a whai nei lai mo mea o pouma, mo mea o apa fwai e, mo pous fwai e, a misa la pous fwai le a plastic. E uma e sole, wa pipi umai wa stein umai le lanu ole, o mea nei wha a lanu a o le sua mari e sole. Le sua mali e mo i lao le ele apu ma le vi a wo matua fa le nga a to e me sua mali o la bala o mai nga sa no atu le o menei o pi to tono ta to tino ia ma to tonga tu lo le la e a fuai fa mai nei ia e sa o le leia o las o le umu unua ia fai malimiti ia o le angiangi o polo feu e ave iai ia na umano le aso ta mimilo solo ale a inga o mai ia ai mese la tamalo le uru tau ma pa utulo tamana pe tolu aso la ele o ele io o ese mafu vai ane fa fu ma so tato ai na le pa le po ia po le uru tun nai tau mafa nei so ale meta tu te o foi ma o mai tau so la ia tina mat tu nai tamit e mama tu lo e mama le uru foi le po le fai tu a fa pa le koko voi le ia tu no ma le fai voi le ia nai ia ta to watu ia tu mai e fa solo lunga le vai foi le lo matua le ia mama foi ia na eu mai atu watu eu so le malo lo si tamiti le malo lo si tamiti sai ai e le ai e tau mafa le uru voi fo le pa ia la ai nai me pi e fo tau mafa le pe e voi le so ala malo lo si
ia ua nei la nei te vai siama fa mama le mai le vai mama mai ia ua mai le blender ua mai le ia mau mea foi le ua blender mau mea fufuru mama ai o me fo mama ia o no lea se nga ua sui tau mafa nei te ia o tātou mo le o mea sua malia la ria ma me o ona ia tātou te na nau nei ia le tō tele o mea na nei mana o mai le ngase a o nau mana o sa o mea le ngase o mea nei au mai ia neta ia fa mai Chris o sinare le laua o le tolus fulu tau sanga le matua back then fa to ai lo le sina ma le matua ina ua fitus fulu tau sanga o soifo ia sa o le ia se pe o sina e lo urusu ia nei le okay ai fa tai Christmas sa o le leila o le matua te leo le suinga o no tau mafa o mai nei te e ma le moe le ua mo hea tātou sole e toi loa e mai mau le temi te whaatauina i mo wa ia se na ono whai ina ia so whai le tau lava se whaasoa malitina rai whatule ia mea na nei e le watai loa ua tātou i loa umma le tau ngatā fo i le tau le moe nei a tātou e tau le afford fo i le a tau lava lo sina whaasoa sina mea ai ona o lom toma le toi sina moe fo so e tate tilo te tono le tala le weekend tu na tua va ai tu tono le fuli sol si dit pe atu ole o fa tu ole ma muele le ano le ma muele le la se la ma muele se tas e ma fio le melo lolo lo vinga fa tau e le nga o mane nei melo lolo tu lo e ave ese umma ia ai ole to tele ole pe ole suona le tau mafa foile o le melo lolo a toa la le a toi fa tala lila lungo o le falai vole malanga e wa tiri ai ia ai va ine le to o na tau mafa foi le ia o le tele a ia mea o ta tou lava e umido tatou soifua ia o lo tatou lava o lo tatou o to a au mo tatou lima pe a fai tatou te manatu e fia maua le tele o aso soifua e tātou te soifua maonai whatau nuu nisi fuafanga le ia a wai tātou te o uma se pea le tala sio antile o mariu o le malo si ranta mafta patu lo fo i lātou e fiu fautua se o sawa tele fai ole tau su ole tupe a sawa tele lau tau ma e te mai ei e vai wai mai se e o ki ale ula ki fo le ula i o tala hana i ala o leva na malolo e le tai sui fuanga ia o yo lea ia nei vaenga tatu te noai e tau tele lo tatu fa soi vang fa pe fa te telefone fa so mai o tatu ainga ia i le tulanga le pui ngolo tatu soi fu malolo ina na tu fa mai ai i se Tautua mo tatu le ni aso si tatu tu pele mo le tu le nga fa tai i le mafuta mal fa te mai mai se le faso fa te mali ia ile nei fu ia so nga fu la amtango nei va ia so o te talo si fu lo mua mai Sāmoa ia te ia tu le tolo to so fu a o seola ia malu tapo au ina ele te inga ma le pui nga le tua ia ulia le isia so nga fu le va so asau ia tatu to felo e foi ma le stofi le va so nei fo fanga uma o alo tu iei ma anga tu iei o nei va yaso e me se foi nei whanau ia talo le Tautua mai Sāmoa whatau nuina le anga le leo le tua ia tato whaia le tala foi lea o le talo ia whaia pea le talo le ia whaia lo fina ngalo i mea uma ia wane wheo tato loto wa mea sili mea whaia le tua mo i tato nai lo tato wala e sili foi mea i sili fia le tua ia nai lo mea o tato manatu tato ia o le mea leile mo tato ai ele peste whaia le tua mo oe mai tato uma fa mangalo se o nanga ia se natu fo fa dia ele tautu mali fa fo mai fa mangalo fa le Tautua aga lele tu ne fia fita tu ma vai de musika de nei e fa mai ai se tautu mo tatu ma so fo mai manuia
ilunga lele itio musika Fa'ane iyo na po Seki ai au fika Eva mai ile musika Sefe oe sole Ila nueva Eva mai ile musika Fa'a solo ai na iyo Ma fau na Sefe wala au na Oh mai au na nuena Ngalo ai fo ina iyo china Musika La ole fia Ba 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 Ole folena Mai ile musica Fa solo ai nai yo Ma fau na Se wala au na Oh mai au na nuena Ngalo ai fo ina yo china Musica La ole fia Ba 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 Se vale wapa o mai Le kuka fo I ua ta amale vale mai Wa koko le apato faro Le ai ngai le I a ai E mai I le musika Fa solo ai nai yo Ma fau na Se wala au ma Oh mai au na nuena Ngalo ai fo ina yo china Musika La ole fia Ba 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 mai ile musica Fa solo ai nai yo Ma fau na Se wala au na Oh mai au na nuena Ngalo ai fo ina yo china Musica La ole fia Ba 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 ba